The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Nguvusele mbukeli ngiphinze ngwemukele elihlelweni sive siyathuthuka libito lami nginokwazi ngwakadlamini mbukeli namhla elihlelweni sitabe sikulethela luvakasho lweliphini landvunankulu umhlonishwa Thulisile Dladla lapho khona abevakashele elikhaya lakamthethwa emafutheni kaBhudla ayobuka idevelopment yekwakhiwa kwendlu yakamthethwa leyabita imali lenga 350,000 emalangeni abeyobuka abantwana bakamthethwa labalahlekelwa ngubaba wabo ngenxa yemisindvo eminyaka wa 2022 mbukeli asingene elihlelweni. Hulumende wembube seloku semkhankasweni wakhe lomuhle wekuthi anakekele yonke inhlalakahle yabo bonke bantwana bakuleli ngaphansi kwelihhovisi leliphini landvunankulu. Labo bantwana bafaka ekhathi labeswele labakhubatekile ngisho nalabadzala lombala kufaka ekhathi bogogo nabomkhulu. Ihlatsi setovakashela tindlebe kubo bantwana bakamthethwa emphakathi wakaBhudla emafutheni kulandzela ukuthi uyise wabo ashone etidvungudvungwini letatikhungethe live ngawo umnyaka wa 2022. Uyise walabantwana umnumzane Mike Mthethwa abesebentela umbutho wekucondzisa tigwegwe kuleli i-Correctional Services lowatfunjwa wase uyabulawa ngesikhathi asemsebentini eStrashini Correctional Services kuwo lowo mnyaka wa 2022 lokwenda ukuthi labantwana basale bodvana. Kwase kuba ngilapho ke hulumende wembube wase uyatsintseka wakukhandza kufanele ukuthi abahlangabete ngekuthi abakhele indlu kude ukuthi bamane bafihle inhloko lenemehlo basuleke netinyembeti. Lokwakhiwa kwalendlu yabo lenemakamelo lamabili yakhiwa ngalo lisito lelihhovisi leliphini landvunankulu ngekusebenzisana nelibandla lekuphunga tehlakalo lapha eveni lokuba National Disaster Management Agency leyaqala kwakhiwa futhi nangekubambisana neba Correctional Services kulandzela ukuthi uyise wabo Bheki Mike Mthethwa abekathe asebentela wona umbutho wekucondzisa tigwegwe kuleli. Kulandzela ukuthi isikhulu sakaBhudla Chief Phica Magagula abanjwe kuleminye imisebenti yalelive ngalelo langa naye wakomntwako wase wendlulisa kutibongela emakhosini akulelive ngekuthi lo mphakathi wakhe uzuze ngekwakhelwa lendlu yalabantwana bakamthethwa lathi itoba lusito lolukhulu kubo. Bayithe wena waphakathi ligama lami ngingubabe Chief Phica Magagula kaBhudla. Sekungaba kungeda nekuhalalisa nje nekubonga engonyameni live leyilendele kona. Ingonyama live ilithuthukisile kakhulu. Nako nje ingonyama seyivule timayini emaswati atawuthola umsebenzi singasho nalapho ukuthi inkosi ingonyama kaNkulunkulu nemadloti ngathi angakubusisa mbangazitha sibonge kanye nendlovukazi mhlekazi umsebenzi lomkhulu lawendako wekunakekela abantu labadzala bogogo nabomkhulu. Kukuligabho elikhulu kithi kangwane kuthi emakhosi ethu anathi ayasicabangela kuko konke cishe kungaba ngiloko bayethe wena waphakathi. Ekufikeni kwalo liphini landvunankulu impunga Thulisile Dladla nelibandla layo lemukelwa libandla lebelivela endlunkulu yakaBhudla kanye nelibandla lenkhundla. Injongo yaloluvakasho lwayo bekuyobuka inqubekela phambili yalokwakhiwa kwalendlu yalabantwana bakamthethwa njengoba yaveta ukuthi labantwana sebayibheke ngalabovu. Staba wardrobe la. Ngiyathi sitting room nelkhishi.
baba khile baba khulu kahle. Ninjani mthana? Asiyaphila manje. Ngitsini sibongo? Ngokapha kwethu. Oh, Ntolo. I-wardrobe le? Yes, the wardrobe. Okay. Lapha. Oy kunje. Over isili. Oh, nginosile. Yes. Okay. Oh, nibafakele ibhafa nibakafakele ishabo. Okubili kukhona na ishawa ngala. Oh, okay. Lapha ebutambongena bosisi la ephasini. Mina bafana nje mina ngala into abangala. Ngasheshe ngabamba isikhathi. Okay. Ngihle indlu bantwana. Usesaba sithola ngokudrop osile ukuthi ufake isibili. Oh, lawo Bese baletha ngamadopo. kutawuphela nini mawubuka? Bafikile naba baka natural lokho bahlola le boholo. I think ngcono nokuthi kufakwe nesola. Ine sola gisa nje nesola lapha itongo ngenza bala ama units. Lesola. Nayo yawathingana no-unit because ufaka lamantu lapha kuthina ne-pressure. Angitsekele sesenda ukuthi ingabi high le bill. Yes, uma kutawu ingekilekelelwe ngilesola. Yes. That's bahlule lokuyilokho nje. Okay. Anjani amabhojisi? Ngiphathele mbothi mnde amabhojisi. Lesakhiwo salendlu nasesiphelile sitobita imali lecishe ilinganiselwa ku350,000 wemalangeni kanti ifaka ekhathi emakamelo ekulala lamabili, likhishi, indzawo yekuhlala, indzawo yekugezela lokuyishawa nelibhavu lekugezela kanye nekufakelwa nesola giza lombala. Okay. Ndo khona ukuthi nento engathi lithange lini? Ezandile. Akabe ngithula amathanga. Akabe ngithula ingabi leni. Ha, lesibaya sesilumbi Zandile. Ngemuva kokuthi libuke lendlu, liphini landvunankulu imbunga Thulisile Dladla yase iyobuka nesibaya setimbuti letisihlanu letaphiwa labantwana kanye netinkukhu letisihlanu ukuthi bamane bafunde. Sase uyabona ukuthi ezitichubeka timbuti. Fansi takhelwe pha imbuti yathanza kuhlala eTulu. Kwakhiwe khona kuhlala eTulu. Uma kuba nemazinyana phenze ukaqhutsheka. Gcine kulikhale elikhulu lelinetimbuti incumbi. Lesilumbi sazandile nje lesi. Awu. Tingonda siphila nato. Tingonda siphila nato. Kukhona Sejo. Siyabonga nyambozi. Siyabonga Kwase kuyobanjwa tingcoco letimfishane ngemuva kokuthi liphini landvunankulu litenedise ngekubuka lendlu kanye nekubuka sibaya setimbuti kanye nako kwetfulwa kwetinkukhu. Lowemukela lona liphini landvunankulu kanye nelibandla labehambisana nalo kwaba ngumnumzane Daniel Mazibuko lolisekela lendvuna yemcuba lobekamele wona umphakathi wakabhudla longaphansi kwesikhulu Shifphica Magagula lowakhuta lona lwandle ngekuthi kusekeleke lomndeni ngalo luphahla lathi umwelase beluvele lusidingo lesikhulu kuwo. Kamende umphakathi wakabhudla phansi kwenkundla yasemafutheni. Siyabonga lokho ukuthi sibe na market DPM la kuleli khaya lesikulo lamuhla la kamthethwa lapho labantwana behlelwa sigemegeme kubatali bomntali wakhe
wangena kule lwangilwang lebeti khona wahamba emhlabeni. Kodwa siyabonga ke lokho ukuthi lamuhla sinale likhaya selikhona selimile nabo impilo yabo sikhola lokho ukuthi kusula namuhla itawuqhubeka iye phambili. Kuphela sizocela kunye lokho ukuthi vele manje sibanakekeleke naloyo mhlambe lo hamba la emangweni akhone lokusonzela hlabuka kube neliso lelithide. Siyabonga kakhulu ukuba yethe makutawubuyiselela inkulumo kabayethe sibulale mabhodlela lokuthi lo sito lo njengalolu lusito lolukhulu kakhulu futhi luyabita kakhulu lubitile kuhulumende nalokuthi futhi kunana tifuyo manje letikhona la siyakholwa nalokuthi nalaba labanesandla sokuthatha batawusipolela lokuthi manje bangathathi la kuleli khaya ngoba la kuleli khaya lesifuyo lesibekiwe likusasa labo laba tawuphila khona phansi ukuthi umdala asebabekile baqhubeke nempilo iye phambili. Siyabonga kakhulu kakhulu emagama ayancipha kodwa nje siyabonga kakhulu lo msebenzi wonke aqhubeke nalabanye basitakale makagula. Lo wabongela lo mndeni wakaMthethwa kwaba ngubabe lomkhulu walabantwana umnumzane Dumisani Simelane naye lo wakhuta lona lwandle emakhosini akuleli ngekuthi anakekele labo labeswele eveni lokufaka ekhathi nawo lo mndeni wakanyambose. Umnakethu ke lo Mike Mthethwa sitalwa kumake kwaba nje 3 kumake makwashona 1983 make sasala sodwa ke sakhula ke kwaba ngimi ke yekela sikolo ka form 2 ngaphuma kuze kuthi ngiqhube bona labafana bafunza ngiswela nemazi ukukhuluma singakhuluma ngithini ngana into lengibona kunamuhla kepha nje ngiphamisa kubonga kakhulu kumdali wadala tonke izinto. Ngiphinde ngibonge futhi kakhulu nakumake DPM lasendele kona bengide kuthula bengide kuphumula ngalabantwana silwa nangandwabo ukuthi Nkosi yamane babe neliphahla nibabona nje baba nenkangaka ukuthi ngabe mina bengaba bekaphi ngiko ngacula ukuthi nami ngikhweshe ngihambe ngiyokuthi igangeni manje kuhlale bona la khaya baphile kepha nje siyambonga uNkulunkulu nako ngoba nako bakhulile Nkosi yami bajabulisa njengoba nami babona. Sibonge kakhulu make Nkosi yami siyabonga make DPM lo lokusendele kona siswela ngisho imilomo lesingabonga ngayo ukuthi Nkosi yami besingathini nje sibaka Mthethwa kunako bese yobakhela ngakungani nje thini ngitimele nje ngila kepha ngoba uNkulunkulu wenda tindo lobonga kacabanga atende uNkulunkulu sithi siyambonga bonga kakhulu Nkosi yami ngonyama siyabonga kakhulu njoba asashito nababela bekamela umphakathi kuthi hawo Nkosi yami kancane bawugcina bonke baphelele ngoba kusithi sodwa sibaka Mthethwa baningi labana letehlakalo letavela nabo Nkosi yami sibabeka nje emthandazweni uNkulunkulu amuhle afinyelele nabo ngakubo. Sibonge kakhulu nemphakathi kusibambisa Nkosi yami sibambisile njoba nje asho ukuthi sicela phela Nkosi yami ukuthi naleti ganga ibuke Nkosi yami tingabe sithatha kona lokhu nathi lesizama kuphemba ngako kuphela siyaticela noma singasiva nje kepha nje batawuva. Sibonge na MP wethu Nkosi yami siyambonga kakhulu uchaza naye laligijimile lalidlalile siyabonga asisweli baningi lesingababonga ngamunye kepha nje ngithi ngibonga bonke Nkosi yami labendele ugalelo leli ukuthi libe impumelelo. Sinxuse futhi Nkosi yami ukuthi kungagcini phela nabakithi
njengoba bacelile babe lapha ukuthi sibohle isiphosaliso ngoba sithi hlala lethi igangeni lapho siphanda khona basale bodwa labantwana yalo nje ukuthi awuhamba la sithi nya bahambe baye nayo esikoleni naphethe esikolweni ukuthi nyake lakha kubabethe ngisho umunye lo salakho ngiko nje ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi hey kepha bekungibiwa ngani la bekungacekezwa ngani ngoba kusala kunganamuntu nya kubebethe kepha nje uNkulunkulu wabeka sandla sakhe nalikhasi lolukhona nabantwana bayaphila kude lokunjani sithi sibahlole sikhanze abantwana bakhona bayaphila kude lesikuvile sithi ke siyabonga kakhulu Nkosi yami siyabonga angathi ukuthi Nkosi yami ngathini ngiswela nemagama kube kuthi inhlitiyo umuntu yagwatshulwa ngangundlalela yona uthi bukela uthi ufundzele wena ukuthi ngibonga kakhulu kanganani. Lilunga lePhalamende umhlonishwa Sabelo Nikiwe Mthethwa wabonga lona liphini landvunankhulu ngekuthi lisukumele etulu ngekuthi kwakhiwe lendlu yalabantfana. Umhlonishwa Mthethwa naye wase ukhuta lona lwandle emakhosini alelive ngekuthi anakekele labaswele velonke lokufaka ekhathi bona bantfana labakhubatekile bogogo nabomkhulu lombala. Asibonga kakhulu bonkosi sibonga iyo ingwenyama uhulumende wembube lesendelena kulokuhle kangaka nganang DPM wethu lothanza amaswati thanza nebantwana sana nje lonke lihlobo lemuntu Nkosi yami ukuthi naye eDPM la sibekele yona imbube akakuchubeka asite nalabanye abantwana siyabonga nje kakhulu siba semafutheni inkundla siyabonga lo msebenzi lona muhle kakhulu kuyabonakala ukuthi live litawukhosa ngendlela sebena ngakhona umhlonishwa DPM sibonga nanayi indlu leyakhelwe bona abantwana bantwana sebataba nelikhaya nabo emva kwaloko kwehlekela babwabo ngalethi khasi betimadima sibonga nanayi imfuyo kwenathi imbuti netinkukhu sibantwana nabo sebataba nako labatawu awunako kwethu lesaphiwa khona nguhulumende wembube sibonga nje kakhulu umsa wenkosi lesendelwe wona sibantu basemafutheni enkundla siyacela nje ukuthi umhlonishwa DPM aqhubeke asihambele siba semafutheni ngoba banenge vele abantwana labakito leti ngcinamba lesihla sibona onke lamalanga kepha nje njengoba umhlonishwa avele asukumile naye ukuye lo ngwe mandate ke bekunene kusho kona ukuthi cha kutawusebenzeka ngoba nemhlonishwa DPM naye uyamhlonipha siyabonga kakhulu. Liphini landvunankhulu selibeka yona inkulumo yalo lebalekile ladvumisela bona labantwana ngekuthi emakhosi alelive akukhanze kufanele ukuthi bakhelwe lendlu yabo. Lathi uyethemba ukuthi itobesula tinyembeti kulandzela sehlakalo lesendeka kuyise wabo ngaso sikhathi sebudlwangudlwangu kuleli. Umthethwa besitobona nje ukuthi ingabe likhaya likhula lifika kuphi nekuthi ke silethe naditilwane lathi tehulumende ubambisa leli khaya ngato ukuthi bantwana bakhule vele kube likhaya vele livuthwe ngoba likhaya ulibona ngetinkukhu ukuthi kusekhaya la ubone ngemfuyo indvodza nje impela uyibona ngesibasayo ukuthi lapha kulela khaya kunendvodza. So ngiyacabanga nje ukuthi labantu batawukhula kwanze athi nababelo omkhulu na anti mabafikile kuthiwe gijimani nibambe inkukhu baphekelwe bantu abadzala sithi Nkosi yami babelo omkhulu nawe auntie thank you so much sithi teko masifika lapha sitobona labantwana ngoba umsebenzi waleli office la ka DPM liyathi ingwenyama leli office leli ubona abantwana libone abantu abadzala libone abantu labakhubatekile wonke nje umuntu lonzinzako kulelive ngileli office leli. So ke uma sikhanza la ekhaya lesimo nalabantwana savele sasukuma sathi cha
laba ke ngilabanye bethu labatawungena kuloluhla sibone ukuthi bayakhula bafika ekugcineni. Sesikhulume ke naColani nje cishe onke malanga. Imbonga Thulisile Dladla yase ibonga nayo indlunkulu yakaBhudla ekutheni ibanikete elipala lapho labantwana sebakhelwe khona indlu yabo. Lase linxusa yona indlunkulu ukuthi ibabhasobhele labantwana ngekubambisana nayo inkundla yasemafutheni. Wanxusa netihlobo tabo letisekhona lokufaka ekhathi babe wabo lomkhulu umnumzane Dumsani Simelane na Andi wabo ukuthi bababhasobhele abantwana njalo njalo. Utawulinywa nje lapha sitabalimela uma kucala lihlobo babomkhulu. Kufakwe konke lekufanele batofunza ungabi bantwana ngoba bantwana mabede batali bagcina bangasati ukhula njani. Awukhuli ngekuphiwa, ukhula ngekuthi uthi apply nawe. Thina ke sitabanika onke lamathulusi. Bese ke babelomkhulu anti nisigadzela bona umphakathi umhlonishwa wethu nisigadzele bona nibone ukuthi bakhula abaphumi futhi nasendleleni. Sithi nje bomthethwa ngalamagama sicela ukuthi kuchubeke likhaya likhule livuthwe sitafensela utasitshela babelomkhulu ukuthi sifensa sigcina kuphi nabaka natural resources fancy bete batohlola ukuthi manje bangawemba ngakuphi uma shothi bawathola batokhona abantwana ukuthi manje angene endlini baphindze babe naye nagezi batokhona ukuthi bachubeke baphile le standard lesisethako sendela ukuthi nabo mase bakhulile bachubeke basethe sibe njalo le standard. Akunenzaba ukuthi unina akekho seva ukuthi unina washona phasi sikhona thine ukhona uhulumende likhona lo office la ka DPM babo wabo kukhona ingwenyama eMaswati. Sicela nje ukuthi umphakathi usibonele wona. Sibonge na Andi siyathi uhlala nemfana lomncane wakhona lapha ekhaya uke wefika nje naye office sambona umfana uyakhula naye. Sibonge ukuthi nala abanye lebekanze bale khashane sebabuyile ngoba kuhle ukuthi bakhule ndzawonye. Uthi noma ngabe uyaletha la umabhontshisi uyathi uthi badla ndzawonye. Asibonge kakhulu babelomkhulu ukuthi basesenzinzile ubanike liphahla ungathi abatibonele. Sibonge naye anti lobanakekele sonke lesikhathi. Sibonge naye correctional services. Uma sicala nje lapha bebakhona nabo basebenza kanye nathi. Bebavamile ukuthi babalethele nekudla. But nje uma kucala hlobo vele sifuna abalime bakhona ukutimela. Nalapha sitabota sitohlola nalukhele utabukuta tohlola MP bucopho nonke nihambele la ekhaya nibone ukuthi konke kuyakhula batothi ngayelanga nabo bathengise bakhona ukuthi baphile. Ngalawo magama asibonge nayo imedia lekhona ukuthi ibikele sive ngoba lotawubona nalotakuve redweni athi he kunebantwana ngalapha nabo bahlala bodwa banzinzile bese basitshela ka DPM sesiyagijima siyakhona. Sibonge nabo social welfare officers bethu wonke nje umuntu. Thank you very much. Sikhutele bayi Lo wabongela indlunkulu yakaBhudla kulombuthano kwaba ngumnumzane Daniel Mazibuko lolisekela lenivuna yemcuba kulomphakathi longaphansi kwesikhulu Chief Phica Magagula. Umwelase wase ukhuta lona lwandle emakhosini alelive ngekuthi asekele lomndeni ngalo liphahla lathi beluvele lusidingo lesikhulu kulabantwana njengoba bangenabani. Siyabonga nonke emalangeni ebukhoneni benu la nitofakaza nyathelise lokuthi lelikhaya vele selimile la kaMthethwa kusukela nyalo kuya phambili. Siyethembisa ke nathi naloko ukuthi
njengoba labantwana sebathuliwe netifuyo bebekiwe emkhalisini wethu kusemandleni emphakathi naloko ukuthi imihla nemalanga jike ubone umphakathi ukuthi lempilo ichubeka kanjani. Siyethemba ke nathi lokho ukuthi longetulu kwako konke nala sihluleka khona but ke siyathembisa lokuthi simakade dasivetela inhlakanipho sibe neliso lelikhaliphile lokubuka lapha nalapha. Siyabonga kakhulu bandleni lonke lengwenyama lelikhona la lelihamba na Market DPM. Siyabonga kakhulu make, siyabonga lothando ngolothando lokhona nyalo luvakala ngathi selungetulu kwalomntali but nje bona labantwana ngalendlela ngibona ngayo lothando la make labanike lona lukhulu ngendlela lemangalisako. Siyabonga kakhulu legameni lemphakathi, siyabonga kakhulu ngishito lokho ukuthi liyawusibulalela amabhodlela ubayethe wena ngaphakathi lokuthi nje lo hlelo ngathi lunganza etindzaweni etinyenti labo khona kunalesimo lesinjengalesi. Ngakulokunye liphini landvunankulu impunga Thulisile Dladla lase liba netingcoco letimfishane nalo libandla lenkhundla yasemafutseni ngendzaba yokuthi bagcogce bonke labakhubatekile ekutheni bacucutelwe ukuthi kubunjwe inhlangano yabo kude ukuthi batokhona ukuhlomula esikhwameni saka RDF. Lokhu kulandzela ukuthi litiko letinkhundla nekuphatfwa kwato limise umgomo wekuthi nalabakhubatekile kumele ukuthi bahlomule kulesikhwama saka RDF njengokusho kwenqubomgomo waso lomusha wekuthi nabo bangabandlululeki. Bantu labakhubatekile kulendzawo yabo bakhe ama association kulama regulations etinkhundla kutawufakwa isection letakusho ukuthi kude imali leyo disburswa ingakaphumi lenye yabona ukuthi labakhubatekile bagaina out of it. So kufanele bahlangane bacabange ema-business labangaqala but ema-business le batawukhona ukuthi bawaranishe. Asengibekise nje uyakhumbula ukhona enkhundla lapha bathole khona ibhasi. Yes. Ngibone lapha kune lokhunja hardware tinto tinjalo noma ngabe babhikane lokhunja kwabo kube nalo wheelchair, kube khona lo ngaboni, kube khona lo welibala, kube nayo yonke nje ngoba lomnye utawusebenzisa ama brains, lomnye utawugijima and so on and so forth. Singamungeti nalo kahle lophila kabe part of ufuna nje la tasiyabaqinela ukhona emkhathini wabo lona libala nje lo counter akahambe ngewheelchair yena nalomunye lo khanza ukuthi akabona but la ma brains lomunye uyabona akeva so bonke nje babenza laba able asibathomota sibabagcinela. Mbukeli sesifike emaphethelweni alolu hlelo sive siyathuthuka ngethemba ukuthi ulijabulele kakhulu. Sithandza kubongela bona abantwana bakamthethwa khona emafutheni kaBhudla. Mbukeli asihlangane evikini lilandzelako. Ligama lami nginokwazi ngwakadlamini. Sive siyathuthuka.